karibakia gurunguru ekundi kya tujibebe iba kuromba seneta akaduri muronge kudoja kigina kyawandi iba kyongera gutiweti na mbere bonete kumakire county ya Meru Mugaru na burago kwirikana kaitena ko ni vet candidate na MCA gwita kigina kyangambe na kuambe chiunende ibati wa kairazi na kwande karimo ba ECD akari mwanya kuma wandine yake ago baikundi kya tujibebe ni bashumerite kuga wandine yake ago kwerekanaga ne kubagunikite na mirandi nkoroki inde ne yuda tena bo bakiwa kinyanjira shao bationaga gwetera araba kwa kiragita ke MTF kire kuja kwenjanjira no kakinya kya thukire njira chiao nkoroki na nande rombare akariba banekere seneta wa Meru Kadhuri Murungi gutigira na kuthuja utumiri bwa kigina kya wandi ya Kiago njere jiremi cukuru jaki ani bakuthoma no tege kionoraga lakini uketha kwina timu ya kweja gutegaga naje na kwa report twamenya bwa kabla ugwitwa bati tole akariba Kiago itweri twiteri nguge no tengoge tukuona itweri itu tugwonkwa ende tote kwanda gwonkwa kaire itokamirwe getomioro gwonka utekyoge utokinyira njera cietu mwanka thai tutiona kumira MTF irari kwirandarandite guku gutengo gibaturiterete batigire batukinyangira njera cia thuka nguruki cia karaja miunda ko tutiona gwitira na itukuromba seneta wetu Kadhuri Murungi tafadhali gukiombekanaga kethera nwitete kuthithia oversight anjeria na Kiago no ntugutengo geriti itukuromba tuli akariba Kiago itureturo oversight tuwewe haki yetu nekena batu tukona maendeleo ya wananchi bangi kingine akariba bagwatanirite na mbunge ya Meru arabeberia Murandi jo ng'ombe akariba bakiuga Murandi jo ne jo kuguna mtu kiumbe araba kugathirikari batu kwethire kiguna mukari wonde na ndiba kenda kigina kiu giatengi kya ng'ombe kithire kigikirwa kiri Murandi jo kabaguna baribo bonde na ria muntu makugura ng'ombe irumana rukuretwa wondine ira ng'ombe igwita no ntu ng'ombe u ikara kwa muntu umwe ikamwethe nyankia no ntu atiumba kumemenyera na ria la ng'ombe ukana bia biumaku ritekinyagira ntu bangi nandi athiretie mutaratara jwa gutethia antu bara kwenda akiuga ni wondia utethia tio te ng'ombe to kwenda Kiago na iboga no ntu bwa sembu no ntu bara ugire prongire mwe yawe etebui no ntombeche wiko bwerete gweta kura ng'ombe ijo ibwerete kwa kairasi bya ECD na kwandika litani ba ECD ana bato bakathomithwa no ntuno bakeyo kuria miruji na muthiene ne akari barabari neteta kwithira skuru na ndene chingi na na bao barabojurite kigina kya ambassador cha thirikari ya Meru batang'ana gukiona mwankira na rua achare ira ironcha gwa no ntutunenkairwo imwake chia MP twiro ina chietera chia ngabana na itunenkairwo no ntuticho chia nenkaniro inyari ku kanari ku lakini mbasari cia kawira tuticionete iturigari nwe mono na ni twamwete kura tugwiritwe tukiugaga tutethia lakini utethio tukuona kio ana seneta fuatilia wone kuria mbere cia mbasari cia county iriaga cia Kiago kuma wandine ya Kiago gicigo mbunge kya Central Imenti report rande to cia Weru ria kwari etwa ni Mutugi.